Kublaya pi baro ki bedang pej ya katup khubor jong Mawphor. Ki khubor mata kasngi kilong. Ki trai jylla ki ban trai ya kakamri masi ban khanglat ya ki breu ban abar. Bitar ki pajba bami urung syapo nakatamasa cherry blossom poi sya kakawang leer pensat khamat. On bat bat kem napang ya ki trok bayaj beain bat penkeny ain ong ka HANM. Shimenta UMLA berkipajba haka jimpen kuch nong pajba hak chnong nong po. Haka jing ipu iping ber isyong kun. La penlong ka SHG mela an helkam ka Southwest ka Sales District Mokerwat. Ka office jong ka Senior Dairy Officer West Giant Hill District menta ka sngi ka la rakhe ka National Milk Day shibenta na ka jing rakhe ye ka jing da pesan posnem ka jing yo ye ka jylla bo pura ya ka ne ka program la penlong ha plau jong ka te ka office kabadon hamura lang Juwai hakaba UMLA ka Juwai constituency ma wailat miki shila ulalong ukongsan la samya ki certificate shaki kunhun bat kiri shimet ki batre shitom ban penpoi ya kadot khamtam hakapor jong ka jingya kon ye ka klam covid khat kendai kumjoru la samya ki certificate shaki khina school ki bajob ha ka jingya kop tho ese but drawing competition ha ka ne ka program la yoru ya ka jingkren pyang sobha ya baro ki balawan shakate kasngi na uma bid khar Senior Dairy Officer West Giant Hill District Juwai balayo ya ka jingkren ai khublei na uma EC pengrop Dairy Officer RDEC Juwai Dairy Plan ni nga emo program UM Kampa wat katel daw ye be chite de le ko shot yo program tangwa kwa a bhaw UM lang wa gani ko program ni bha ile ni bha kwa au e bor even sin ye phi ki nong ri masi ki yong i ni bha phi man phi ki wi ki wa khmat bha nei bynta wo pen yo i ya ka te ka jing bam ka jing di ko em kam bha kamu bru kamu da sniao pi ya ka jing klam yong kini ki he ki mande jo chi jo kamu da ongi ga dut to ko wi no ko em kam no ko em kam tam we he jo ipor le ngati bo ha kini ki jing lai lu ti gi yong pi nei bha ka kam ri masim to ka kam go suk untuk dukadu penbiang bam penbiang di henry tiba he por wastang philai luti rangkat cha phi chibun ki jingklam bon sen hi i haga state kyong i lu ongi phi krum bi ongi rimsi dudine bon sen cha khin takhar ni kate jan bu jo chem ba phi eba bon sen hi yoi yigini ki jat kam to bon sen gua kre lene kini ginong ri bon sen kiwato kidakhar lene kine pale tanga e jing ro bu khru yepi kyu da wan chkhmat rangkat kite jing da wan pi chkhmat da man pi da poi bi kama point ni kemenu yu wa perdi hani yo digi bru byong i kyu da lai chkhmat he jing to ni ka kam bon sen nga bon gini ki NGOs ki seng bhalang yuwan ya ong nto ya fight ki pli ong gini benta ka ILP nei benta kamte mo ki jing ya da gu pher nga jo bo og jing kli ki nga ong ki ile ki ta ki bru wan gi chkini ki thaw gi yong i yu ban man ki wan che tha chini che thaw yong i ni bhai le wa em ga opportunity tagi bon sen yo ni kami nong mi khmat bon sen yo gi bru gwan chi yong gi myo khim yo kre ade kat ni de kat de om le mem khi mem kre ne tangi le ki ta gi bru lor mem khi mem kre cha thaw yong i le wan gi henry nga jan wan ni to em opportunity ne ba bon gi kre to gi bru yong i mben gi kre gi kam kita gi bru gi na bar ni gi ton gi state le ni gi wan gi cha bru mben gi wan cheni lada wan gi cheni datang ki kre myok yu brum gi tanga e gi jing ro go khro ye phi wa phi to man phi gi wi yu da wan chkhmat nei benta ko chim ye ni ga kam tang wa han kat te le wa phanai phi tang man kat te kat kam gi jing em kam yong i
tang cipawa le mku ye pendap ya jing MK mi ke dut hapok distrik yo mi dang MK cho ichibon tani te daw nga pentu pi lo nang ya pen khan so cho pi kam ngai ne liang ke sarkar le kam desnyau pi ne liang ke state destangi ya ke Meghalaya milk mission how gani ke mission ke wa ne ke liang ke government to provide pi ke interest free loan ku ye pi chim ye ki interest ku aga ki loan ku claim ke interest ku the pi ki masi ku pen biang pi ki jing MK yong pi desnyau phao chim ye ke ni ke kabu te pen ket MK hok te ju ipor le ni ba de yui wa kani ka plan gyok i go em po juai ni ni ba kat wadang mi isni nang he te thau yui wa em go le aprdi ka sor juai te mi i u new extend le new pen he ri ka te ne te dia ne te dau ne liang yong state the chna go skawi kam gani ge unit po thmi he tai he chnong mukla dau dekat ke jing chna to man go desdang ka te to national project for dairy development Ute ko dastang ni kijing china ni bentau pensuk ko yo trip ya kani hidut kyogi te hejo ipor la nga e kijing ro Mawphor ya phi kinong ri masi kinong supply dut kam jo lai ke department hi wa do ne gsni njo emu yo sniawi le nim jam yo complain ni wa em ke te ka adulteration le ne ke te kijing pun khle go bon hado ne gsni njo emu yo ikam te complain te te to lengba ke jing kre hop ke jing kre bha ke yong phi te nga e ke jing ro Mawphor ya ke jing le ke jing kre bha ke yong phi ne ba kam ong ne phi e phi man phi ki te ki wi ki wa e ke te ke service ke yong phi ne benta wo yo i ya ke te ke met ke phat wo biang tun kat ka chai kana te hai ni por te ngam em de kwa pun drong ye klam yong na te si chen nga nang yai ken tua hoen uchim bi ne ba nga jo ban no kut ki meeting jo ban no ya gani gen ten jo ong ki bru yong in bon sen jo ne gi Adin bangilio ya gajing ujor gajing ut gajing nam jong ki pajba jong ka than balat halo gajing saput jong ka wei ka kali trok ki duyong hang thi hasorok balat ni kon kawde ya po no thmai nagleng jongi nim smok flashu Hagabri kajing yat bi ai kajing penken ai jong kani trok ke duyong but nim smok flashu lo kajing buri kajing len jong sarkar halo kajing salam tu yaudi umat po khandau lamba kathi kasurok rani ko balat but kay kamangi smodia lomba nek pon tili kali Podli kali but berangkat berki beliau pihak ban samit baru sidit hakate kasurok oh ini kleng jungi kumina lam ni persang ban phone ke DC la persang ban phone ya ni kren DC ni kren ro yo osi jonga mosra berangkat ro bat ki bor jonga pludi bagi dei ban when ye kete jinge kanang bakin pajba kila bania lamba jong tika surok kis kali kamai kit ek passenger kila bania lamba jong tika surok but ye kene ke jing
yai bi ai jong di trok ki duyong da bakit pelat pu nak leng jong seng kan sepelong da ki surprise inspection bat ba anuma yaki nuhinu ki trok ki biya lamba jong te duyong bat nak leng jong seng kin haban kem kajing casting jong di trok ki duyong bakati ka than om judan ba penwet ka penlong ki bakin hab kinya mensni mensha klam da borong shu Kumba julong man laus nem. Nakamata banwanra ya kajingkut jing suba po kasnong katau. Bad haki jaka pajba. Ka dorbar senonong po kum ka headquarter ka district. Menta kasing sajany kala penlong. Da kajing pun kuchnong pajba habaro ki jaka. Bad kidong jong kasnong nong po. Hakani kasngi la shi mata langru. Dadu kilong kemi kilong kupa. Bad ki kun samla kasnong nong po. Banyas nok tilang. Nakamata ban penlong. Ya kani kajing pun kuchnong kabajob. Baru ban simenta ban penkuj ya baro ki jaka pajba baru ban penkuj ya kidong ki baper ki badona po kador basno nong po la penkut pat ya kini kasngi hadin kate ka jing lang da ka jing simenta lang UMLA bar ki we ki rang ba banya sare ka pelau ka jing dorbar bat but pat sa ka jing penkuj nong haman la kidong ha ka jing lam jo ki rang ba kador basno nong po Kalong ng kongsan na doon kata-kata, haka kumno bangila bende kuj na suba na doon na ying na set, hagi karpong ying gijongi, haplaw ying gijongi, kinala giba hadir ying kemat ying jongi, ilan tisnong, hagi school, hagi indoor bar bat kumta kata. Namar kata kum kinong sinong jongi. Kade kesenjang kapag pidi yusim na kapor sa kapor. Hamtang kanong po taong na jongi. Kador bar senong nong po, kapadan hapdeng jo kade sor nong po. Sor nong po kade kasor kababaro kinongwan sa jylla ni kiya ilmanan ni. Kibabun na pre yung pi kinong songtukan. Hidang kapenta kapakraw. Na kapenta banle khoj le suba ban panitanan pat kusa. Agas nem kapaladem nilayola kan penbei pakador bar senong. Naga berhenti di rumah kali, balik berat, ikut hari sekah kapati balik berat. Bater kum bejin kersan ya pi naga pos, kumbang layo penyarap naga bersiu ya down payment, ganggan rum bejin cu naga pos penyarap, naga bersiu di installment gitu pi nama kan persing ya down bersam. Kalau jukren hari por di belajar ru, nagalian di dong song. Ya kini trailang ngayong di kumno bangin ya sinyang nagabenta kajing kuti yung sumah po sinong. Sinong nung po kade sinong kabalabun gilong yin gilong sen radani niya kensyaw tang kung masipaw lang niya ako menta sibunayo. Kalami sibun berpisah. Nagabenta bangin kensyaw. Nagabenta benthit di dosbin. Nagabenta benthit di sensar. Nagabenta penbiayaan didon kam iba per nagabenta di kuj ya subah po sinong. Kasoban kentu ikanam sinong. Nalor bakila simkia hari por ke belajar ban berkuj supaya sinong dak kau. Ye subha wan simkia umno kinangla ban penmah susu ke komtri kam dari ding snok tilang jompi ipai ba sinong. Kumshi bynta jong kajing rakhe ye kajing dap san post nem ka jylla Meghalaya bat kajing dap penyo pusan snem kajing yok lai loit kari India ka office jong u block development officer Mawphor CNRD block ha kajing trailang bat ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ka balong ka tanat jong ka National Rural Livelihood Mission Ministry of Rural Development jong ka sarkar India kila penlong ye ka SHG mila bat health camp menta ka singi arfan retrik unai wing araja arfwe
Hamadan jongka Nativity Higher Secondary School Mawphor ha ka ba Renington lengdo tongkar PHE Minister jongka Sarkar Jylla ulalong ukongsan. Hakani gesngi laidon langru ke kongsi kharkongor IAS Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills uba si Soshang MDC Mawphor ki officer Sarkar na kitnat baper ki SHG members bat ki wei de. Kaladonru ke jingsam ki kusnam badi ki sernot shikilaitli ki village supporting SHG BO shaki santli ki VO batre kambha shaki southli ki active SHG shaki southli ki VO badon ki VO office shaki bang saki shaki to ki active woman ki master bookkeeper community trainer community resource person senior CRP but BC agent batre kambha ki livelihood kadet bakentop yaki farm but non farm la samru shaki NGOs but ki VOs ha ka ba ki babon na ki members jong ki kilade ban ai ya ketika ya da na u covid khat kendai ka jing IT ya ki CT CIF sanction ka jing IT ya ki CT sanction na ki bank ka jing IT ya ki check shaki producer group kum ka bai sembai ban sedang ya ki kam ki jam jong ki lingba ka focus but ki wei dia. Hakabagi lalek dan sim ya kejingrai ban ong pe doktorai juga ban don shano. Kama pula kalong ba wat kide ki breu ki ban sa asam ki ibnu ke be khaliya wa ki ong ikwa ban don hame khaya. Kile yo ile ba ki social media hakabaki ora kti bor hacha ban ong ba ikwa ban don ka be khaliya. Kani kapani bagi simuna ai kum gaste langi laya le or bon ki jinga. Hakajinguna jo karebelu hakajinguna jo kaji kamai ke penyo hingga lagi jo state hendrai ke state lekleya kalangan ya syafran bagi kmenti ya kebanginan keu syafran hakale kajing jam ya mau obasan peu ginan ya syafran bagi yo I ya kajing kelabur ke bakambha na kapos hakane kamera hakabala persutho ini lembati society kajing trade jo ki society naso kenap bagi yo kajing hikai ke compare ke kampla hak jat beliau hak state jogi berkata kalau kajing hikai kajing ya trela lalu dong kedua hak bagi ong bangimla hak jat beliau jogi jadi kawai kata bagi ong imla bani trela kalau jui bahabalai persang bani trela bat ngahiru ngaret mesin hakabang yung bagi barlok ya trailer bagi business namar bunsin ki raksai no kim ya becho bagi yasko si no ya tak perlok no nasuk men lo tetaban yung bakal ke jing hikai mentara ke state government na ke sarkar India ke bakal penslor bandan ke le jing trailer bakal ke society on simla ai ke scheme sinet hendela haban ai scheme haki society bakal trailer Berkenaan kalau gaji hikai ke makau, ia kerja berdiri jori. Kalau kamu sisa, bangungi ke makam luna ke yok, kakak, hak kejinglor kejingin. Lalu kemudian ke ege makam kau, hak bangin kiu, hak imlang ke salang, hak business ke bubur. Kalau mati ke keruk, ban penbah, ya ki mangkpa ke jompi. Hak ini ke SG, hak ini ke keruk jompi ke mafiliran, yang kemudian punya selok. Banpun bahaya ki lokpa om banpun ma lagi banpun makala jimma ti lokpa kila don ke to bele ki lokpa ki bala om bangala keladi no namar be kun kumar jimma ti lokmi ya kmi lenti ya ke jisla ko bha
hagi lagi SG kan don hakabat hinlang ya ai waro ikilok pa jong pi ba kilok pa kilket ya kalengkor kumuk pa bangkit kle ya kayeng kesem hibarak kowe. Hakatay ka mela, kaladon ka jingthang, ya kidong musa, kum kadang, jong ka jingple, ya ka SHG mela, ka jing smai, kum bynta, jong ka jing rakhe, ya ka Constitution Day, jong ka ri India. Ladon kum bakha santali ki stall, ban ai jing panshai, pen i nuksa, bat ki jing de, ya ki tiar, na kitnat baper. Ka jing de, ya ki mar ki mata, jong ki self-help group members, bat ki nong rep. Kaladon ru ka jing ai tika, yada COVID khat kendai. Ka jing penrung kerteng hapo ka adhar, kajing penrung kerteng haka e-shram, kajing penrung kerteng haka election photo identity card, lani ka voters ID, kajing penrung kerteng haka DDU GKY, kajing erap play bank account to my, but kajing penrung kerteng haki social security scheme kum ka PMJJBY, PMSBY, APY, but QAQAD. Di hapo re-India joni, nanu ka don sigile ka program, nila don hadu ubnai ni arhajar arkuway ni don kumba Henry ko kendai million group hapo India but ki number jom ki members kilong kumba henyo million tam India ti hapo state joni kumba nila yoslo but ki yatu mentan rapo MSRLS rapo headquarter ki number group kilong kumba laikusan hajar but hangli po Mawphor wat ni don ki group kumba si hajar Henry's pa kendai kopra SHG but ki member kilong kumba khandri hajar kendai spa Henry Kosan ti ngira yoso ba ngira cover kan kumba 30% kilong yen ki bedan akan ye scheme tentu yaki ki members of India where yaki paralog jopi ki bedan ha poshnong baki join yakan ye ka program kang ba kajing toy kandi jonglu kandi jongki nila kajing pun ka program kandi ban penong ye ki groups lingba ki kenteng ba tripok don betul ni kisah grup kita dapat nama don ki dukhat proses kibanya hak semua kiba lomper nak kon pekat jam betul grup ya pak mereka ipat haba don 55% banorak pada ki dukhat but kek itu mana ini kalau bah naiwa sisa kecuali persen kecuali kisah grup pada ni berbaloi terkait dengan TV Idon ni ia boleh betul betul begini. Nanti sibuk ki rak sebenarnya nak tahu ki. Nam betul skim, nam betul related, berasal dari orang ni tempat makanan sebarang apa diskusi ia hendak sesuatu skim kuba tadi kan jenis nanti apa Delhi, tadi sokar Delhi, sokar India lah ai diskusi kila ai hendak sesuatu. But kamdan pat kita ki facilities na kita ki betawan IMP ki sebab grup. Jong ki kon ki ping jumi. Nak betan ki sel jumi. Ni lepak ya ki jing ki bagi kon ki sel jumi ki don. Nang ne basakmat larang ni mrai banle ban putmai ya kon pekat ya kon tome bujingi ya kecil, mak senyang ini. Nak berkata jelas. Ia isbon kecil, ia isbon kecil. Kita mendong sibon challenge. Itu ia kum kejelas di bawah kue. Kisah berbuat, ibu ini jadi orang kue. Nalai sekarang, bah, kebakile. Hai grup yang sepuluh lene. Tamu kata, kanwang bejing deku, kanwang bejing ya, nak kata kenal salam. Kajing itu lagi jupi, kajing itu cuma jupi, apa pilih itu mungkin kita. Kan jarak, ru ia kini pak kita kajing ini. Ha, kepada orang, ya kajing dia.
hati lang kesalahan itu pun. Katong ilapoi siya kabakut jong katup khubor, kublay sibun.